What's up guys? Siyamyamkela eka our YouTube channel again. Mina Doug and hina vatengambanga. Ka bibi na itaziwa na video la. Hello guys, welcome to our YouTube channel. Vatengambani speaking here. Hi. Hi. Fane hambo inglisa sweswo. Va byelisa sweswo hi ndlela leyo. Vatengambani. You are an angel to me. When I run my west, you're my shamatilo. So siyamyamkela ka YouTube channel ya hina. Loko mara manyuwana kombela mi subscribe mi like la video ta hina mtlhami share la to. Nga rivala ku button le ya notification ku swimbyela ku at least nyana se post yeah, so xikongomelo xa video leyi namuntlha ne i timhaka ta ku mi tivisa ku hi ta hamba hi postisa ku yini ka YouTube, hi posta yini hi ndlela yini hi nkarhi muni siku rini ra koho. So yo mhaka hi va busy na video leyi namuntlha. So lawani video leti nga ta hamba hi ti posta ti ta va ti kongomisiwe na ti comment leti mi nga ta mi kha mi commentela tona. Kahle ringeta ku vula ku ri hi ta va hi kha hi hlamula ti comment ta n'wina mi ta hi vutisa ti question hina hi mi hlamula ti question letiya. Hi ta langa laya ku okay namuntlha hi hlamula letiwani and hi ta cheka ngopfu na ti comment leti ti nga vutisiwa ngopfu hi ta endla ngopfu tona. Yeah, so basically i Q&A tava mi karhi mi hi vutisa question ko kwala on YouTube and then hina hi mi hlamula hi video all the questions leti mi nga ta va mi ti fakile hi ndlela yeleyo. And so hi ta hi posta ti video ta hina Saturday yin'wana na yin'wana, Mugqibela un'wana hi swona swa Mugqibela un'wana na un'wana 5 o'clock na majambu. Yeah, ta va hi posta hi 5 o'clock na majambu every Saturday. Yes. So making sure ku every Saturday hi 5 mba mi ready ku ya loko nga ri na data make sure ku wa kolotanyana laya i xava data laya kota ku hi pona kahle kha mi hlamula. Va nga mi nghenisa xikweletini wa yamba nga mi nghenisa xikweletini. Ta nghenisa vanhu xikweletini hayi va la ku hi vona moro si va nghena xikweletini ni va ta hakela wo hemba mi nga nghenini xikweletini mara va hakela mo xava kumbe mi kombela ku hotspotiwa a hi tivi endla plan ku anyway loko mi nga hi vukeli siku rero ti-video leti ni ta va ta ha ri koho va ta swi kota ku va cheka va hlamula hi ndlela yaleyo. Mi nga rivali ku hi commentela mi hi vutisa xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka ku mi hi vutisa mayelana na hina vatengambani. Yeah, so can see the guys mara a hi vona ku na question yin'wani mostly a yi endleka hala ka TikTok va hi vutisa ku njhe n'wi hamba makwenu mafana tinhompfu. So namuntlha hi ta va hi hlamula yo ntsena hi komba ku video leyi yi ta va yi endlisiwa ku yini ku ya mahlweni. So guys hina a hi va makwenu xisatana xa mina lexiwani ni xi rhandzaka. So I have a makwenu guys, so yeah in case baby kumbe va ta tshemba hi ti hi tshemba mi hlamulekile sweswinyana a nge hi na voni ngopfu question yeleyo. So ti video leti nga va ta va hi kha hi ti endla kwala ka TikTok I mean on YouTube karhi mi hlamula ti question ta n'wina. So loko la ku vutisa question just comment ko kwala ka YouTube on this video loko hi lava ti question tin'wana hi ta mi byela leswaku u ta commenta kwini cause let's say sweswinyana namuntlha hi ta va hi endle video leyiwani hi teka ti question letiya loko to hela ti question letiya so swi la hi endla ti video yin'wana ku question njhani or you can just ask ka video yin'wana ko kwala ka YouTube and then ta hlengeletela hina hi ti endla mi hlamula hinkwato. I va mhlamula mi nga chavi. Yep. So yeah hi sweswo a nda vona swin'wana baby ku choda kombela na ku mi subscribe la vanhu va Xikwembu mi hi lekela mi tlhela mi hi commentela mi tlhela mi sharela na vanghana van'we va vitana ku hey va tengambani hala va le ku hambaneni ndlela yaleyo a ku na yin'wana. Yeah, kombela mi hi pfuna ku hi grow na hina our YouTube because sweswinyana hina ti subscribers ti nga baby 258 subscribers. Yeah na 258 so hi nga tsaka swinene loko
hi ya mahlweni hi karhi hi phusha on YouTube na ti nga I mean TikTok 83.8k followers 83k kwala. yeah kun'wana So hi fambe ngopfu hala ka TikTok, so and halaya hi ya ka ti-likes ya ka 1 million khaya kwala. yeah, so a hi ta tsaka swinene na n'wi support ta heta ta hala ka TikTok mi ta mi ta yi joina na hala ya hi ndlela yeleyo na I can see tango nkomo boom shakalaka.